Ner malaken yam kana dialen content ba roanye lingwa same kan online TV channel biya kamal ner yene diala content lin karwanye gwatame te kon ka lere kon ka link to go liang ano lere nyam bana writing te ka kwart dite cha wujen tam re wi ka so Sudan te tere kuma ka bana tungma long bana ka link ten lere me ka tin chodian la wala re kuma ka so Sudan keten kon lat ken ka kan kono nyam me jiram jidit ko subscribe ko notification bell ko jetwany kami jiram te tenewon gor no jin bichar bu jatu bu gwas mo ko bu dor bu ja gori ko ba kula nena netin kon tin len ka wani titi bana jome bana jelin gwa ko do danan chay non kaja kenya man bana lat gwasa me honorable Gabriel Changson leo chang chaje wu ko muktab e cha kwantina la kuäär te ga muktab cha kwantina Changson leo chang bana tour bana yenen gwada me wude me jen kuäär de kolarno jena kuäär muktabka mensual ke SSOA dio je riune to ngwan dongde ken kwich no but gor je no biama dan le rod bialing honorable Gabriel Changson leo chang jen kuäär ka South Sudan National Minister of Higher Education Science and Technology jen jaram dan la kuäär gorka kimente dul gorka pinde rewi ka South Sudan antame chatugo no shukuma South Sudan che kirma yadit che diet che jawuch kirma yadit che Changson leo chang che jawuch dio jeno dongde ne to ngwan gajen wo ngumu je Changson leo chang kamen bialing Changson leo chang te kam wo keje jen a kuäär ka SSOA bonachal ka SSOA South Sudan Opposition Alliance South Sudan Opposition Alliance dio je ko kor gwade pai wuchan jelingano teke de ni ken te shopke kinan wan te ci defect te ci tiai te shoko kuma kirma yadit SSPDF nimenen de ni kinan wan kaswa ka South Sudan Opposition Alliance marwai ke a Changson leo chang dio je de yana ngaj manan tok dio je ala ci Changson leo chang te tel power bon Changson leo chang ke tel power okay ko ci de ni ken di ken dangwan cha ka lelde cha chika tiai ka ci ko kum kirma yadit so for that reason the Changson leo chang cha powerless so te new lora bang so ko kuje mo tele kirma yadit tele je choice ko be Changson leo chang be ja be je wire kumaka now bi akul ngajo kirma yadit man ngare mitele ji bom tele ji luang tele ji de tele mbeleli be yiko bayani min so na me ngar danen ngar kirma yadide so riudu ndi yen kujema danen ngar ke kirma yadid but kirma yadid ngar the power if you don't have a power jirama danen bi yik ror yiko jire kuma ka be yiko bayani min ko ji Changson leo chang ci de ni ga ci ga jian tam ko je tel power den ti kina dan wante jetiai ke ko ci ajeling dio je ka roje channelat ni dikin dan wan kaswa ci ka tiai gan dial kina dan wan okay tiai ken ka penal kana bargazal ni dikin wan 4000 tichi defect ko kume SSOA Changson leo chang ramkel ka kuma South Sudan Opposition Alliance so ka kujamo chetel power chaje wuch cha powerless ka kujamo baje yig relief chitkama chala da kirma yadide chaje wujen tama ka yantiana na me en wala shanga barro ka pay di ron kina dangro de dich gore jen wo biaje linki biaje ngacha mandan le rode Changson leo chang chetel power chaje wuch ka nyok kamishalat chala do cha Dr. Lama call chaja kwanya la kuäär Minister of Transport ajen information me chaje ko wada mo ka kwi Dr. Lama call chaje wuch I mean chaja kwanya la kuäär antam ajen kuäär danan la Minister of Transport men de transport te pinja na me ajen dana bialing ka kwi lerka men chan link ka kwi Changson leo chang so chana woka Lerodian gwas memon ban writing okay kirma yadi data go ko right kon ko kwide tega mo gor kon balling ci ko kirma yadi jalar no telmi bikana lar kanek enakana nenware naga nakana nware kirma yadi telmi bikana lar so bature wut kana me mishal kamen o
lure kong ba je nywa ka ya te ga jo machala da lure kong mo goro de yana lingen war yal konte den karwa ne gwada me lure kong e wun wara lure kong ka odo mi cha ngun na kir mi yadit chikan la ne na tele mi bne lar kanek en senalu ka je ke chinwer lu ka je ka fan ga kana mayom kanti jo mo mi brar ka ci general lure jalan wo tele ne mi bne lat ka kwire ka men lat ken wo ci togre we ka pan ga kana mayom men biya ngach re we ka jongle kana pan ga gwadan ci nwer gwa chanwer nakten akan tele ka comment tele mi kana lat ka kwidian kashi gan wari gan nak bada kana tele comment gwada ci kuma buktin kama yom shi ka buk ka wun mishal ka kwariyek kwariyek payam shi ka ne dang bakkel shi gan ganaktin ka ne warauti ta ka bot a jaro je dane shana ngani gwada dan rew nyal mu cha jak kuma kirma yadit ko banwar baka wonak ki banwar baka na ko chanwar cha kanak so mugi kona rew nyal mu cha jak jana cha ko nang ne bakkel cha kanak anyok bana ngajeno gunship antinop kana drone ti chajak ka de ko la do chajaka wuje me mutigane bakale e mayom kanti karwada mayom kanti jen gwada dana chanwer shaga nekten ne dang bakel ka jibon dang wero ayege pay toga pan gwada me kan telaga comment ala gwada nakanatna nakane damba kiltino kene werul tika bot shala do shingwane nwerum ke ngwane jan gwada ntie kama yom shukere nyal chu jak poinen kirmi yadit chere nyal cheje jagalamu we ore ken jan kenen kon nyinka nwere chure nyal chuje jak ka shwa nwere wonak ne kama yom ajan ta dana chitok shugun nwere ken kanak ka odor mutubke akir mayadit awudo me etel ne comment anyok ko na pa to gondung mayoma me nagne bakeltena ke chang ka diok ka pa di ron kina dangro jan dangro di re wi ka fan ga ko la hol fan ga cha ne dang baro cha kanakten ne dang baro cha kanakene ti jan dangro wi de baro ti te ka bot re kwade cha renyal cha bokten ke drone ko renyal me bo kon bongno gwadana te walten ala pharmacies ka kore shu MSF kul buk MSF jen godan do to dul walte ten man kwana lele moy ka walten are dul wal motne de wanten shu kane dang baro shu kan kanak kum kirma yadit ka changa diogo paydi shu kane baro shu kan kanak ka jibon to choko jandang ro baro te lan wara ka gan wara gandial sikala de no tel mi ngay kene ka kwi tin kona chodien lat so jo me mi chalat kum kirma yadit mi gui kona kum kirma yadit loko kon wara gona ba konnak amene de kon gujen woken today they are safe take care ka kirma yadit bi kirma yadi roda loika ngada ja lure kong is not safe in the long run ko jaram dan be target run target number 1 right now let us take heaven ke te kutkot but when thing get bad benen mada kana cheringo ka bana jegwich so kirma yadi da kan shi kan bitta ka comment kama nana chala da ki kan ka win ware kama yom kana fanga gwal mi shi kan ware wanji kan ganakten ne bakal med ne baro ka ne wel diok ti chiliu within 2 days jibona dial ne waro to medi ne jandang ru baro mi jin madeke no kane waro to kane kan ne jandang ru baro de jigano kane di jandang diok kene jangwan do ano ka ne di jandang dang diok wi bangwan 27 plus 12 ke 39 ti chiwte ko bodi dit so jo me gorjen wode nyaka yekel ka ta danen chirik ci gore lat ke je re doan wore kon ka jang tele kon mal ngada jenamo so me ji togon wala ci men ci kon lan mandan eno cha na cha ko wuj changson lew chang kwerm dit bat changson lew chang ko men ne tukde chane lingano jen ci tel power jen mo woy ke je ko ci ne ka ti chop ke kinang wan ci defect ci kume SSPDF ajena lat ka bo ka kume
io wude me akir me yadit goro jenwo de kuma yo de de fakandial da je chu declare no chi dakre ma cha tel power so da je chu wuj but muti ka power ba ni mi ngai jenwo terekteten so na me de nyoga yekel an biaje ku lat biaje ku nyoga ne ko ken biata mal bye bye